Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Mondol Level Pen Membership Drive Workshop Kapidupon Lakha Inkoirapho Nilip MSC Constituency ke Parlo Chukela Sport Complex along Patumi Niphai Inkoira Trok Pai Achiklo Ninkan Surihinira Inkoira Pierni Mondol Level Pen Membership Drive Workshop Kapidupon Labang so workshop patumi Niphai Inkoirapho Pai Achiklo Ninkan Surihinira Inkoira Pipen Cheng Ponsi Along Kaprekalong ta Sonsi Padupon Bomlo Labang so membership drive ke Ninkan Trokpen Epoyansi Padupon Chochi Kedamtang Ninkan Surihinira Krepli Aningkan Padupon Detpen Pining Ninkan Surihinira Inkoira Pli Anke Ninkan Trok Nang Choksi Ako Anutin ABGP Akimi Aban Atumanta Laso membership drive ke en Lapnangji Lapem membership drive ke en Dun Atum Ansi BGP a leadership man unchochi pusi EM-pen Thanpo Boka Janalong 79,000 a membership drive do membership drive ke en Dun Atum Ansi BGP along MSC MLA MP a ticket Lapen Mondol President Secretary Penching Lok Kaprek R Puanta membership ke endun Atum Ansi BGP leadership man unchochi pusi EM-pen Thanpo Bang so amayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Serjarong Par amana pengpen Chitongdun Lapen District Pen Kewang Aluhi Social Media IC Lapen Nili BGP Mondol President Secretary BGP Local Committee Lapen Rong Arat Atum Ki Ongdung Amuluk Chetongdun si Mesen Mi Etpen Pachunpo Nilip Chokiala Pen R1 Teron Report Karbi Anglong News Channel Pinidak niltung hame gitu ke lah lo mondol level along isi membership drive putai sia workshop do la sia ala along prek ta atumi dulu atumi pen pini mo patangan ni pula sia jak dum atumi dulu jak dum pini dulu lalu la sia so membership ke drive bangela halo je niltung BGP party ningkan trok pen batai sirote membership drive do la sia last 2014 ningkan drive dulu la sebenarnya pinon an ningkan trok pengtan la sia puthor anutin apranga member do tanga tum la pen akimi tum bismenon puthar menje thatunang po hala so puthaksi la so program deng pono la bangke mon ke bangji September 1st arnisi tum Prime Minister Narendra Modi alang lisi tum party BJP party presidential president JP Nadari deng penalang form fill up po identity card pipo asom thotsi ako tarikh hiniar ni bangke Assam long Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alang si Bhupesh Kulita Assam Pradesh BJP party la so president ahin penalang so card pithur po la penako tarik home bangke da Karbi Anglong itu bangke rulen kiling ari deng pen Dr. Turam Hangaphan membership card pipo la so na phido ten itu kadto kabe anda me ako rong long dam thusi membership drive nang po la pangsudo asini tum ke dak bukajan LA apan target nang pido la bangke 79,000 itu la so chiklo niang bong la so membership drive ni tum papleng pinangi la so la si 79,000 la bangso tum target nang pi bangke la henlo je kedamtang MP election ho total vote poll pen 70% long nangi pura so la si total vote poll ban ni ninga odelo to matala so 70% lo pute 79,000 na bangke ni tum papleng nang pola lo la so teng se ako puthot target nang pithulo ni tuman kicheng arni tarik thom ani tum suri troxy la bangke la pu is Karbi Anglong BJP relo 17 mondol pen tum papleng nangi la si dolo ako la pen part mi target nang pi tum bangke pooling board tin PS pusulo board committee pusipulo pooling season tin long itu man bang baru pripri BJP member thaponangi state penang national penang pi baru ini wa fit same 79,000 target pa preng namnai putan niltung bang baru pri so PS tin beltum membership thaponangi lalu aku lasong bong pen aku niltung aku active member primary member lam semua nilipulo si active member aku padunai butin long pentai dulu active member padunai pola sel tuhan ang pilo target ang pilo si active member ke mana pana mangkela son lo je inura munit bang pokep yung si amen hapon hek serlo pulu tangte alang li bang pokep amen ati mi member hapon nang ko plus parusi poisa party apa amen pen donation pinang po lalu pulu tangte alang mag active member card long po hal active member ke dotung si mo phi mondol lo presiden hangnuni puta hatum silongi MEC tiket hangnuni puta hatum silongi MLA tiket MP tiket punon penceng lo kaprek
la party long position la penhala council long position kenangi potuman tame la mangso active member card kenang sot position tan mangke dohana pachini lo ase active member la se hala mopen pulo primary membership ke drive phan ke 1st September pen 25 September an lupo ako review dupo la sobena phi ako 1st October pen 15 October an mangke primary la active membership ke drive phanil to bana pona kilo asira cheklo yoni ang bong nil to phan kadto kabe 79,000 na to mukaina le la MSC homosi drop pen to papreng nai ko se to da ko pero asira so puthak se pi dak nile mondol da so chithan chimum dolo non puthot tarik thongkep pen thongkep ra siar ni bangke pini dak na do to an Sokti Kendro pendolo hala board committee presiden secretary dolo la pena kapre morcha pendolo tu aku dam thusi hab board committee level long tarik thongke ra siar ni ana manga so training chipi po age tarik si bena mangke de to sunprup po top anu rong ajo akan mela mangso sila mangso meeting apan si pini dang tu si tonglo la peni di pan ke dak ni ba hawara long ni potensi lo provari nang toy la sini pini rang cheng na masi doi ben si tonglong claim rapid long ni fansi ka doi fan bantame pini tonglo ni rong parlo la si ansu se ke claim poni fansi ni le chisik pon lo kano Dong mukak bekula arong arwadatum thurpak pen rong atowar kaheno along long leke thokpo. Patumi niphai inkoira pho pai chiklo ningkan surihinira inkoira phi arni lakha kripo mahamaya constituency arlo dong mukak ward number 3 ke parlo rong phi arong arwadatum jo pedap kiram kiwangchi atowar akele kaheno parpika jok patumi bekula arong arwadatum thurpak pen patumi du party mung arong lapen bekula arong along rong niatum towar kaheno along longle ke thokpo lapen bekula arong rong asarpen kaning che ponki nilitum arong along kepaklar ponchi aphan ke nili lapen nilirat atumpen kewangchi arni sitami lasonsi klemponpo lapen ec nilitum rong phi arat atumaphan pini arnianta karbi anglo autonomous council pen thangnat nangkilang pon pejok pining penki ningkan pharo soselo nilitum rong choboche lapen inglong atokano gari motor kidam un e putakali bonta pini arni anta towar ki iku thegdunlong lipin lang pusi bekula arong asor lapen arot atumpen khan pachini po Lasonsi labang so atowar kahino penajok school ka Charlie au sumar atum kiram kewang kasiksak lapen keso keun e ahu towar kiram chiaphan kisungnang aning kaning kanta lasonsi parbom lapen karbi anglo autonomous council em lunsing teron chechaklo bonta pini arnianta alangi lamchak atengpen thangnat asaita nang chepaplengpe lapen alang li hempen helopik laputakali bonta kopi kosona podloni nelitum du party mung arong bekula arong kachirui rong piarong lapen mentaro arong nelitum rong pi arat atumaphan towar nang pipon pe mate nang chelang pon pe puta arat atumpen than pachini po tangte ang tonpen bekula arong aradatum kaning jepon alam theli arjuponik luna dong mukakpen ren sing killing report karbi anglong news channel Simple mai ke 1 kilometer si dulu ya dikala tong an ke si karma ba nuri lo la johang bomo long le dekya la towara ki ka ti arane ti kende ti rat thegande lagala dikala long arat ke do ono la ke SDC adu kan lo me ha to bin da ya palong de la ida semar mutna Bukan bang, minta tarik sih gue. Oh kalang lah tidak lebih juga lah. Oh kalang. Kamu sih dah lah. Mama ya. Bikin. What the tree? Lah ke rong kilo. Lah dipotin mong rong. Lah diklar rong. Kacuri rong. Mentaro lah. Lagi Sarakani Kampuria Gampo Park Patok lo lagi. Atok ati kepali dam edia phan asi choro lo kardam nali tam phan tame herang ke butung otom phan tame deonili tumarong arat kisung aduk abis tame pheklong labo bozar pen ke helo ke ko anlo 1 kilometer velo
sitami kaduk kawe arleng te batai sitami nilitum pahai naing sitami pahai dulu bon sitami nilitum panon an sitami nang langle nang pangno bang repina inut arleng te sitami inut bak pan sitami nilitum alang litum pan kijo kasi भूत पुस्तामी नीली तुम चुजो कौन भूत पुस्तामी नीली तुमके बांग सोन साकुरी बाकुरी तहांग दिपिला आली अफाक नीली तुमके ओ सुमार स्कूल के दाम फिरलाम सुआर लो तुम किसो असन के आली के नो के दाम शिक्षा पिक आन लाबंके लासे आलेंगे थे का दुख कवे सीएम पुनोय ईएम पुनोय का दुख कवे आरात आतम आलेंगे थे सुनतामी नीली तुम फान नांग किया सोनते नीली तुम नीली निंग इंसामिक पिगी Kala suni mana lahai uruna do esi hini long lehe lahai an cholu ke bele ke avelu ke nili tumarong ke to bara bange kinang solo nili tumhan la bange nang pilo polo ten nili tum bange nang pivek nang popo lam no non bange so lang bang ta por bange nang punai ham sitami ki tang te aja alang ki jun long le aja nili tumarong aja ke aningkan mani pining si kabunai ki jo ningkan si le kai po sitami alang a tek long le lang ahem ta tang ti lang Sana jalan ni. Nang klaim klik. Lang tugrong par arong lapen longki teron arong atum Jal Jeevan Mission Scheme alang mesen pen kijun pon longapot local MSC mate EM Richard Tokbi Dolamara Ward Commissioner Tarjan Terang atuma phan karchopo. Patumi nipai inquire trok pai chiklo ningkan surihinira inquire piarni lakha inquire trok dua barguri MSC constituency under Dolamara Tatora polling station angkang lang tugrong par arong lapen longki teron arong parong ni arwat atum local MSC mate EM Richard Tokbi Dolamara Ward Commissioner Tarjan Tirang atuma phan kachurupo JJM scheme pen mesenalang kijun pon longapo Non ki khibom Bharatiya Janata Party BJP Sarkar pen mate Prime Minister Narendra Modi kaning Jaipon har ghar pani milega bu kipuapot lamchak chepa plain ponlo Lason thak si Ladakh Dua Barguri MSC constituency alongta Dathora polling station lang tugrong par arong lapen longki teron arong parong ni arwadatum Jal Jeevan Mission JJM scheme pen mesen alang kijun pon longapot local MSC mate EM Richard Tokbi lapen Dolamara Ward Commissioner Tarjan Dirang atum mesen pen JJM scheme ke claim pipona pot si parong ni arwadatum kachuro pachur pon rinti Lapuson mesen alang nang kapachun pon thekapot pusi kachuro pon puta parong ni arwadatum pen ningje pon rinti Sita longki teron arong along abangki Lang ke pangpen atingki along asap o kitang te dolang la sitami prapchin pen nang ke claim nang kapatang je phansi longki teron arong arwara tumpen sai claim bangpu Tarjan Terang aphan tuning ripon tu totang te alang li tumpen kaning je pon alam thele ang tonpen archuponik sina Dua Barguri pen Edwardson Crew report Karbiang Long News Channel Pangsi nang limen chithanik tha kai Ase nilimen ke dak Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu